조절라바 सकल नियम पासपी थौए सचिव छिन्नेगो निवा मिजोजना जी सांतरासा के ठंगा हुए न सकल पासपी द जोजलपना पा जाजुले लस्कु स्याना जना थौ नेपाल सम्मत झिन्सा व पिन्या जिल्ला ठोक अदस्मी अस्तेको 2082 साल असार महिना 21 गते सञ्चरबार थौए जाजुले सराठे नियम पिनी कमेन्ट मिना प फेसबुक नेपाल भाषा ये आइस पोस्ट जुको जानकारी बनेको जुए नापमा ठय जिल्ला ठोक द्वारसी खुन नेपाल नापाम मिसा बख मोटी लक्ष्मी उपासिका सचिव झिनखुन पुना सचिव झिन्नेर केंगु जन्मनी जुगले वेकै बारे बचा हाको मसिक न्यको थौए जाजो नापाङ मिन्निना दिस थ देशको चाहे जिगो फ्याटो वे मखंका मुठपाटना जिके म जिगो ठौये मिट्यांका जिगो ठौको फ्यामडे व जिगो जाति सिगुठे जिगो जाति स्वाम हेक जिगो देश मसान ठेन ठुक्टा मिचो आत्मपति राजभाइ जुकमी ख संगीत आत्म विष्णु सक अले गायक किरण प्रधान देश यागु चाहे जिग भाको होए मखनका मुक्तु पातिना जिगे मुए जिगु थागु हे निधंका देश यागु चाहे जिग भाको होए मखनका मुक्तु पातिना जिगे मुए जिगुथा गुहे निधंका देश यागु चाहे जिगु थागु भाई मदेऊ जिगु जाति सिगु थेजी जिगु थागु भाई मदेऊ जिगु जाति सिगु थेजी जिगु जाति स्वाम होए जिगु देश मसान देश समझिका नुगले तुखा पोचिका लापो चिना जिगे मुए जिहे जिसी गुखंका देश यागु चाहे माही खामा हो बिना अहो जिगे जिगु माही खामा हो बिना अहो जिगे थाहे बरु सिना सा मौका है तो देश यागु शाही लिखनी गुफु कपका धारा गुरु पुना
निनाजिला ठौय नापाङको जातीय भाइ मे जिसा जिगो भाइ माया मट्ने याना ठौको भाइ बुनि मखना छेली मखना यो कोन दुखै मिचया हाल्टु न ठय सोमबार कुनो मोटी लक्ष्मी उपासिका सचिव छिन्नेर केंगो जन्मने लस्ता वेकय बारे मस्कन योबे चित्त तर हिरडे नाकाल कि चित्त वेकय टरिम के मोटी लक्ष्मी उपासिका न लुमसु वेरुंगी चित्त तर हिरडे बिन प्लाटर ख वेकला हिरडे उपनाट्या ठौ ठ टोफ्यातल अथिया वेकै के मोटी लक्ष्मी प्लाटर न उपासिका उपनाट्यातल चित्त तर राणा काले सफो पिकाट ठौ नाट्य मुजुगले चित्त पर्या बाजे खगो हिरडे नाम कविता स्यातल लिपा राणा कोडलनु का चित्त तर हिरडे नादल ठटे मोटी लक्ष्मी तुलाटर न भन्टे पिन्ठा वनी मो थेरबार साहित्य अध्ययन डुम्जा वेकल न ठगु नालिउने उपासिका उपना सुनादल मोटी लक्ष्मी तुलाटर चित्तर हिरडे टरिम के कवेकै सोम के बिन्दु सम अनागारेको दुला मेम सम ब्याछ्या मच डेरका मन मोटी लक्ष्मी मा टुटिसा लुएडुम ज्या काचको छु याम भो छिन्ज्या दको मचमन मोटी लक्ष्मी यामा मोटी लक्ष्मी मचबल है वेकै अजि छे ब्याछौ सुए मुखनी ढका मचबल है ब्याछ त ब्याछे ढुंगा न ठ मा मुफुले ठ छे चुना माटा सुसा कुसा यामा ल अपो टेटा इ भारपिन्ठा सुया ठ छे ध्यान बिमागले वेकै भाटिय त मेम ब्यानाबल ठुक्न मोटी लक्ष्मी उपासिका मचबल है पारका मल दाजु चिट्ट डर हिरे अचाकली ग्यारका एट योपट्टि प्यारालाइसिस जिरुका उखे ठुके जिमोक्ट डक्को छेन ज्या ठमा यामल टापक मेठा वना बाली मवनीको अड्डा अल्टे आदि ठासेन मोटी लक्ष्मी उपासिके हे टुटिन्याकीमा डाक्टर कमल प्रकाश मल्ल तयारी गर्न मोटी लक्ष्मी छिन्ज्या जको सुयौमो हो ठ अचाकली गाम दाजु त कोशी केटा सब्जुको चिका मामा मस्ते त मोल विकथेल विका चुनी रे कान तयारी ठन लुमसु मोटी लक्ष्मी उपासिके भो उब्ले नाजामा लासे साउख द्रव्य डर प्लाटर वेकै भो ख लासे बन्जे याता आख मागले मोटी लक्ष्मी मचुले निसा आख भुनिगो चुएगो सेकल लासा वना चम भो ट पु चुएगो लासा वो पो ठ आख मुस माइ ट बना न्यङकेको टक्को ज्या मोटी लक्ष्मी प्लाटर ये ख दाजे छे छु वास्ते यामा म भाव साइटी दस काम ज्या मोटी लक्ष्मी टक्को छिन्ज्या थम यामा दाजुमा साइटी चुइम ज्या मोटी लक्ष्मी न चुएसेकाट ल नेपालले मिस चुम्पी मध्ये दक्ष्या नापा बाख चुयादीमा मिस चुमी वेक मोटी लक्ष्मी उपासिका ख वेकला ओब्ले यम लक्ष्मी नाम बाख चुयाद ल वेकै टगो मछि निबन्ध सपो प्यावौ दो वेक मरे ढुंगा न वेकै रचना मुका सपो प्यावौ दो चित्त तर हिरडे ब्याएना न मचमरुकले निब्या मया उके वेकै मच खच मरो मोटी लक्ष्मी न मच बठे पार्क्या निब्या मयाम ज्या वेकै पनि छे मच खच सु मरो वेकै डनमुकी अनागारके सुमना छमना बिहारे चोनीमा अनागारके ज्या छे सु मरो लेपा चित्तर हिरे मरे हुँका छको कोठा नेपाल भाषा परिषद त पास नाबिल मे उल्यो दनिको छे मोटी लक्ष्मी नामे होला मोटी लक्ष्मी मरे हुँका वेकै भागे हो छे छका नेपाल भाषा परिषद त ल नाबिल ठौकुने उ छे कोन छे पिया नोकटा देका चित्तर म्युजियम नाम झगा चोंडो ठोजुल मर्म मोटी लक्ष्मी उपासिका पटी हाक्ला मस्का वेकै जन्मने लुम्का वेकै त श्रद्धाञ्जली देछ्या चुना थै ज्याजो है निफुगु मिन्जना दिस जीवन नुगले माइ केंका छसा टोटा वना जीवन नुग खोएका छ तापक वंगले वेटेंगो स्वान सुकुचना हुन पुनिय दिन खुन्न तिमला सुपाइ लिउने बिसो हुन मिचया तम अमर चित्रकार हाला तम सपना श्री संगीत या तम बिरेन साक्यो सुमन चित्रकार
मेडंगा वंग ज्याजुल्या चाहिँ वो ठिठी को ठाया स्टिकर छ्या यदि अपने नाम ने दगले नापा किरण खर्गे रत्नमाया कुलो रत्नमाया जोशी रवि जोशी मुनिन्द्र बज्राचार्य रेजिना जोशी मुना जोशी सुदेश लाकार कान्छभाइ कोजु रमेश कपाले मदनमान राजमण्डरे स्वयम्भू रत्न बज्राचार्य वकला स्वयम्भू का चुयाटौ ज्यातला जी एजना स्वयम्भू रत्न बज्राचार्य का त्या राजु सिक्राकार व आनन्द मोहन रञ्जित ख वेकअप में सक्षता यको चाहिँ सुबा देशा छना वंग ज्याजो फेसबुक या चाहिँ नि खुइ छमेस न लाइक ना दिगो अले शेयर ना दिपि चाहिँ ने चाम अले सोया दिपि निदो व ने स युट्युब या चाहिँ सोया दिपि निस व ने मुजुल ल तोजुला चाहिँ वंग ज्याजो चाहिँ बिवरण आछप मिनिना छ सुनि गई गुणगान नाटक मे जिम्बाजा मुलेटया कनाटक बाक निने मस्त कन्टेना वे छपु बाक मर्न श्रेष्ठ चाहिँ हिसिदेका नाचन लिक सोंगनि गई गुणगान नाटक भते मे च्याटम पटे राजभई जकमी संगीत याटम हरि शरण सामी जिम्बाजा मुल्ले तया कनत गुबाख निर्मस्त कने तेना वहे छपुबा जिम्बाजा मुल्ले तया कनत गुबाख निर्मस्त कने तेना वहे छपुबा जिम्बाजा कंगु बजे पिनी पाले झिगु दे चोजा बजे पिनी पाले झिगु दे चोजा विष्णुमती बागमती कल कलया विष्णुमती बागमती कल कलया चुकननी बाप का ये चुपी चुधा सोखा पति पुर्खा पिनी हिजती नस्वा जिमी बाजा कंगो बाखो देखो न्यंक अन्ना सैगो तत फागु कुन्यंक अन्न सैगु तत फागु गुहा गुया फुसे चकलिक वंशी चुंगु गुहा गुया फुसे चकलिक वंशी चुंगु गुहा नख चख झत्रा वई मन चचंधा दुख सिया चाहती है का ने गुन ससा जिमी बाजा कंगो देगा फल चालू हो हिते कलाकृति जा देगा फल चालू हो हिते कलाकृति जा जीगु भाषा संस्कृति है जीगु थगु पाहो जीगु भाषा संस्कृति है जीगु थगु पाहो तिली मरु मुटर मरु छुए मरु सानो उगु इले तलु मत देश झझधा जिमी बाज मुल्ले तया कनत गुबाख मेरे मस्तक कने तिना वहे छपुबा जिमी बाज मुल्ले तया कनत गुबाख
न्यर मस्तकने तिना वहे छपुबाक जिमी बाजा कंगु थोय नापाङ कमेन्ट रमेश मानन्दर यो याचङ दो वेक्ला नेपाल मर्जेकार से 45 दिलाठो पञ्चमी सोमबार रका चाहिँ ने तिथि चाहिँ ने चोया दिउ ठटे मानिक साकी जो आहा दाजो गबास्कम बालाग मिनेका बिजेता सुरेश प्रधान सले मिचुमी छपि रका ठौट निस्लो सुबा दाजु रका चाहिँ मानिक साकी जो चोइ दिउ ठटे मदन मान राज भण्डार जो भगवान शरण ठौ नेपाल मर्जेकार से 45 दिलाठो तृतीय शनिबार सनगुनी भिंगु दिया लस्ता सुष्ट जोजलपा भिस्ट ठौय निसक्या सुता लामा सकल प्राणीय जेजीमा नमस्कार आज 2082 असार 16 गते शनिबार आषाढ शुक्ल तृतीयको शुभ दिनमा सबैलाई सुख समृद्धि र निरोगको शुभकामना नमो बुद्धाय भवतु सब मङ्गल आनन्द मोहन रञ्जित जो नेवा मेजो एपिसोड 216 छया नेव्याडीको प्याछि जुला ठेर गाछने वेकन छैन वेकला ठो रोमन लिपि छया टौले चाहिँ जी ठो चुयुपटि उल्टक मिले जुल मोजुल ठाय मुखला 216 छया नेव्याडीको प्याछि जुला ठेर गाटाले भन्छ जी ठो ठीक मुखला ठटे राजेन्द्र विश्रेष्ठ जो पिस्ट जुजलपा शान्त राजुर गाछै दिगदो आ ठो कमेन्ट पुन्यो दिका चाहिँ मिछका नेने पुलोको खनिवा पालक नुले टोलरे पालेपिले छंगो जला खलरे दुर्गालाल श्रेष्ठ सुयाटो मन राजन कमी लेट्याटो सृजना श्रेष्ठ हलाटो पलक नुगले तुलरे पुलुक खनिमा पलक नुगले तुलरे पलथिली छंगु जला धुनी खलरे पुलुक खनिमा पलक नुगले तुलरे पलथिली छंगु जला धुनी खलरे पुलुक खनिमा पलक नुगले तुलरे सृजना श्रेष्ठ मिरुंगा आन कमेन्ट सुर्या शुभश्री साकी जो ठुटन चुइदिला आहा गजब प्रोग्राम जोजलपटाय शान्त्रा साकी रका चाहिँ वेक्ल चुइदिउला शुभश्री साकी जो छुमी हाइड का जो चाहिँ लाइब्रेरी माटोमाला सु ख लुके मुक्त छु 10 चाहिँ हाक्न छ चाहिँ अके लिंक छ आया दिस ठटे ब्रह्मदेव श्रेष्ठ जो जोजलपा शान्त्रा जो जाज नेवा मिजो 216 लागि छपटा आफ्नो आपास भए जेमा भएर का चुइदिला दया चन्द्र श्रेष्ठ जो नेवाटे त श्राद्ध व मिलमिल फुके खेर्नेको चलन दुर्गा वेक्न चुइदिला उखन चाहिँ जे
असारे 15 के ढौबुजी ने बारे चाहिँ खवा ख ढौबुजी गनगन चाहिँ छिसा छोरी बारे चाहिँ वेकला चाहिँ तो स्पष्ट ना दिजु मा वेकला चाहिँ छि श्रार याबले ओ मेमे फेखन फेने चलन टुर काटै दिउ ल ठाउँ ठाउँ कमेन्ट कोचला कमेन्ट चाहिँ दिपि सकस्ट यो सुने सुब्याटे छ्यातना लिपन थटे कमेन्ट निन देरी छ आसेन आज पो मिनिना दिस गुली बाला छंगो ख्वा स्वे स्वे दैथे छ मुखु बिना हो स्वा ठे ठे दैथे छ तो च्यात म बाबुकाजी सुवाल हो नरेन मान ख स हो संगीत नरेन मान यो ख पालापटी मे छन्द बड्डल मात्रा मिले जुने चाहिँ निनिय झैस बुनिया झैस अन्जना दिस गुली बाला छंगो ख्वा स्वे स्वे दैथे छ मुखु बिना हो स्वा ठे ठे दैथे छ छंगु ख्वा स्वे स्वे थै थै चो गुली बाला छंगु ख्वा स्वे स्वे थै थै चो मुखु बिना हो गुस्वा फे फे थै थै चो मुखु बिना हो गुस्वा फे फे थै थै चो फे फे थै थै चो गुजुका गुमिखा छंगु गुजुका गुमिखा गुजुका गुमिखा छंगु कुली कुली चिंगु सो गुजुका गुमिखा छंगु कुली कुली चिंगु सो छन्त फना दया त पौचे चे दय थे छो छन्त फना दया त पौचे चे दय थे छो चे चे दय थे छो छनु मखानकी छन्त छनु मखानकी छन्त छनु मखानकी वै मकुन्य हेन छन्त कुना नुगलेता वे वे धय थे छो छन्त कुना नुगलेता वे वे धय थे छो वे वे धय थे छो मुखु बिना हो गुस्वा ठे ठे थय थे छो ठे ठे थय थे छो रस जागुदा फो स्वाथे रस जागुदा फो स्वाथे रस जागुदा फो स्वाथे रस जागुदा फो स्वाथे छंगु यो बना रस जागुदा फो स्वाथे छंगु यो बना भमोजुया छंगु जख वे वे दय थे छो भमजुया छंगु जख वे वे दय थे छो वे वे दय थे छो
चिकुलाया निभाजथे चिकुलाया निभाजथे चिकुलाया निभाजथे छङ्गु माया न चिकुलाया निभाजथे छङ्गु माया न तिमीलाई जुया छङ्गु नुगले त्वे त्वे दयथे जो तिमीलाई जुया छङ्गु नुगले त्वे त्वे दयथे जो त्वे त्वे दयथे जो गुली बाला छङ्गु पा स्वे स्वे दयथे जो मुखु बिना हो स्वा त्वे त्वे दयथे जो ठन्टा चोबा नुसिकापी बारे चाहिँ नि फेसबुक नाप मेमे क्षेत्र न तस्क चाहिँ बे बे जाचौं दो छटमा चाहिँ वो चोबायो चाहिँ नि नुसिकाप त छ्याना छ मलाई चाहिँ नि खौया चौं दो अले अपो मुनोटेस चाहिँ नुसिकाप त छ्याउ चाहिँ ख्या खमको ठ्या यो सुन मुजे ठुटा सम काटा छ अनि 100 रुपैयाँ लिपे सेना हुने फो त्यो किसिम न चाहिँ वया चौं दो अले ठय बारे चाहिँ नि नेपाल भाषा ये आई पोस्ट दे ठुटा नेसा छोटे आटा दो काठमाडौँले खुशबाओ रे बाडिया कारण चोबाइट दुपा ब्याज न ठो छुकर गान्जिना त लटके लिस ठुक्न ब्याट ल 2081 साल असोज 12 गते शनिबार खुन काठमाडौँ उपत्यका अति वृष्टि ज्या खुशबाओ ल अले चोबाई गल्छे ल जाम ज्या मिरी सिटी हो जखै ठा डुबाने ला त उकुन सच्ची निचे 24 घण्टा वावो हेरे क ठुक्न दो विजस नारायण जेठाई लागा 178 मिमी एयरपोर्ट लागा 239 मिमी गोरावरी लागा 311 मिमी खुमलटार लागा 294 मिमी खोना लागा 297 मिमी चापागाउँ लागा 323 मिमी वावो ख जिसा हिसाब बच्चा ऑफ किता हो बच्चा सेफ्टी मार्जिन ते आउन 24 घण्टे दुने बागमती जलाधारे जोगो वर्ष है 300 मिमी वा मिलिमिटर माने या बागमती जलाधारे क्षेत्रफल 3750 वर्ग किलोमिटर ख थोडैको 365 लिउने नेग सुन्ना थ वर्ग मिटर ख बागमती जलाधार यो गननसिया वगु ल कोइना टक वइगो ख अन्तक या क्षेत्रफल ख थोडैको ये ल खोपनापा शिवपुरी दक्षिण पहाड चन्द्रागिरी पूर्वी पहाड फुलचोक पश्चिम पहाड आदि ठाख आ छिके बागमती जलाधारे क्षेत्रफल त ठुके त वङ असोज 12 गरे खुन वावग मात्रै उचाइ माने ना गुनायाबले गुली क्युबिक मिटर ल बागमती जलाधारे आकाशमा वोल्टेजको एस्टिमेसन प्यावे थोप वर्ष रहेको 300 मिमी अथवा शून्य थपला 3 मिटर ख ठो हिसाबमा बागमती जलाधारे असोज 12 गते 24 घण्टे दुने 1 अरब 12 करोड 50 लाख क्युबिक मिटर ल आकाशमा क्वावो खण्डो ठुकी मध्ये 6% ल बहि दुस्ना हुने तर छिस्ना सेफ्टी मार्जिन त्या फुक्क ल कोइना वा चोबारी गल्सी वेटका मानेना ओके 1 अरब 12 करोड 50 लाख क्युबिक मिटर ल कोइना प्याउनी मागवा प्याउनी आवश्यक जुगुल आ छिस्ना हिसाब ना सुए चोबारी गल्सी 1 घण्टा गुल्ल प्याउने हिसाब अफ ट छिस्ना चोबारी गल्सी वा कोइने त 100 मिटर टाकको 5 मिटर रेडियस या पाइप मानेना जिगो अनुमान घ चोबार गल्सी साइज थया ख आ छिस्ना 1 सेकेन्ड इल कोइना गल्सी गुली क्युबिक मिटर ल प्याउने का हिसाब या ठुके सूत्र फोटेडो नियम पास में फोटेडो काटा पति थन जिनसन फोटो पेसिया मफ्र ओके फर्मुला चाटले जे वो फर्मुला चाहिँ ध्यान मसजुले एजुले छन जे ओ फोटे चौपटी मरेल आ नठके चाटो पति सुरिया तो जामा कोइने गल्सी 1 मिनेट 99226000 क्युबिक मिटर ल प्याउने खण्डो तो हिसाब कोइने गल्सी 1 अरब 12 करोड 50 लाख क्युबिक मिटर ल प्याउन 11 घण्टा व 12 मिनेट मालियो खण्डो अले 12 घण्टा जुसा 1 अरब 19 करोड क्युबिक मिटर ल प्याउने खण्डो तर कोइने समस्या तको बारम्बार सीमा त खुशीबाला चुइका या गल्सी बालक ल प्याउन मोफे ख असोज 12 2081 खुन बालक ल प्याउन मोफकार न ठया ख उके कोइने पहाड छाना र पार टचना टबिया छुन अवस्था आवश्यक मखो आवश्यक त यो खुशबाबुले चुइकाको सीमा त पना लय निकास बालक खोल्या ख थोजल ठौकुने वावीको इजा ठौने ठ्या अपोजिसन दुवाने लाइटका चोबाई निस्काप छना टफा यामल धाउ ख सरकार ठुकपाके ध्यान बिउ ख सार्वजनिक जीवका स्थानीय मोनुटेसन दुवान जुगटेको निस्काप सिफा ज्या मखो अन गोको ठन सिंकीको थियो बाटाबर्ने सिंकीको जितेको खजुगले फेसबुक स्थानीय मोनुटेसन तस्क विरोध नाचौ खण्डो अपो बिगिटेसन निस्काप टफा याको नामे अनि सिंकीको थियो गोको ठन ठिक मजुरका चाहिँ थ्याउ याचौ मिनिना दिस छपु
छजिगो जीवने टाढा ख छजिगो मट्ने सहारा ख टोटीमटी छ जन्म जन्म टुक्न म्यालाटम सुमन तुलाटर व रत्नशोभा महर्जन ख रचनाकार अष्टमान महर्जन सङ्गीतकार मनोराजन नकमी जिगु मति नयाँ सहारा ख जिगु जीवन या तारा खा जिगु मति नयाँ सहारा ख तोते मते छ जन्म जन्म 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 मति नाया खाचा न्याबले ढाना ब्यू जिगु जीवने नुजा हया ब्यू मति नाया खाचा न्याबले ढाना ब्यू जिगु जीवने नुजा हया ब्यू पुलिया तिमी राथे चक्कना ब्यू जिगु मने लसताया सोहे काब्यू पुनिया तिमिलाथे चक्कना ब्यू जिगु मने लसताया सोहे काब्यू तोते मते छ जन्म जन्म 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 विश्वास जित्त याना ब्यू छंगो भल साजी चनागो दू मतिनाया विश्वास जित्त याना ब्यू छंगो भल साजी चनागो दू जीवन या पासा क्षमता ले धुना छंगो जो बन जीता बिया ब्यू जीवन या पासा क्षमता ले जुना छंगु जो बन जीता बिया ब्यू जिगु जीवन या तारा खा जिगु मति नयाँ सहारा ख जिगु जीवन या तारा खा जिगु मति नयाँ सहारा ख तोते मते छ जन्म जन्म 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 तोते मते छ जन्म
ज्याजै नापाङ मिना छपो तेने देशे गान जना आ ज्याजै डक्लै लिपाङ मिना देश लुमङ गाटौ मिने जिगु दे नेपाल लुमङके सडाडे थगु जन्म दे जिन याठा वसा ठो सन्निसारे तो मे हालाटमा मिनरवा देवी साक्य बज्राचार्य चुयाटमा नरेन मानख संगीतयाटमा सुमन कपाली
दिनात नाटलं निसव चिंदेका वन्यवा मित्र ज्याजो ना लाइक कमेंट नामा शेयर ना डेपे सकल पास त यक्को सुप्या दिछ्यात ना ई सिने जे ई या सरकार न तस्क वावे हो वस ना दिसन का सुन बिया जो ओके जिसन सुन खटाई साका मोदी त इले हे ध्यान का गाजो थौ ज्याजो कोचले त हाना ल थौ त जिसान्त्रा साकी त बेरे बिया न मेग वाले निसव छिन्चाको मिजो न हानन नाप्ला वे उबले टकै त भ्या लिपा हानन नाप्ला